turi agenda yahandikwa sha 3 z'akasheshe kandi James Owebeyi yahandikwa sha 4. Nashemerwa munonga irizoba ahabo kugira ngo bampandika munyemerere kamemba parliament ahabwa Bukimbiri county ndi kusima ruhanga ahabo kugira ngo twaheka ahizoberi. Hanyuma yo kuhandikwa turi agenda yayoreko kwayihireyo kuronda karuru akazwecera abantu ba Bukimbiri kurungi. Ndakureba enkuto muri Bukimbiri nguzabonera bazikoraho je ndakureba ngo abana b'amashomero twabahadira bashome then hari hekindi ecaherese ningashi ejo buyonjo ndakureba ngo amagwaro gitu ga ba promote ninga twagatama mani. Turi agenda nagira ngo no baharabe harimo kwayahana kwa mani natekwa kusinga karuraka. Ogu no bwarabatine kibina cyona yabayine bamwe habanyishengero kurwomwe na rem abarimu John Kamara wafumbira North hamwe na Paul Buchana yandi wa Kisoro municipality kandi aba abatoreka habwenci bakoreki. Movement yonkane yakira abantu bona ni mukimanyangu minister w'iby'amateka hati ni president wa DP. He has not come to destroy the government, he has come as a resource to add on the developments in the government. Chairman wa party ni Kisoro ajizire ngo iwe batera karuro obo babataterire iwe narangirire kwizera idi wa gahungu ngana kimanyisa te baretaga no kuronda karuru kandi akaruru na kenshi norakaba orabahereza karuru nabana akora bushabayi bawe. Bituwe Emmanuel Maradombo ari kurebya makuru mu kibina cha NR yayoreka ngo aba bashobya kandi kibina ni kiza kubakwatamu. Kino kimenya amateka mu constitution ye NRM kubanga kiganibwa omukulembeze yenna oba member we NRM okozesa office ye nga kyali member obo obuyinza we nga member okuwagira candidate omulala okuva mu kibina ekirala obo okubeera nga yesimbiyewo nga independent. Nikinyongera mamasiko nikinyongera menguga ahabo rutaro runatandika kugira ngo wanirira abantu ba Bukimbiri ekibire nakikozeraho. Ori kurebya bururo muri Kisoro Daniel Nayebare yayoreka ngo izo bariyanye ncyakare abantu bashatu no barahandikwe ahabo kuba bakabahire form za kwesimba abantu batano. Twasigaza abancakare twasigazayo kandi tsibashatu abapikinjere impapura tiyenkumanya hakuje undi jo wakubasa kweyongero konka utkumanya no bashatu. Entebe ya Bukimbiri mu ishengero ikaburamo muntu ahanyuma ya koteri kujururamo okusazamo obusinguzo bwa Ed Kwizera wa NRM. James Owebeyi wa FDC no yabira habiro mushangogu gashoka Job namanya keta tuzarirwe na peace zavuga.